Danas je bio sastanak sa predstavnicima privatnih predškolskih ustanova. Dogovoreno je da povećanje cene ipak ne bude iz razloga što bi to bilo krajnje nemoralno sada kada je grad obezbedio subvencije kako bi pomogao roditeljima da upišu svoju decu u privatne vrtiće jer mesta nije bilo u predškolskoj ustanovi Radosno detinjstvo. Jasno je iznet stav grada da u slučaju drastičnog povećanja cene privatnih vrtića da će grad doneti odluku da ukine subvencije jer je ta odluka potpuno besmislena. Drago mi je što je predstavnik privatnih vrtića izneo svoje mišljenje da povećanje cena neće biti i da ćemo mi zajedno raditi kao predškolska ustanova Radosno detinjstvo i privatni vrtići u interesu svih Novosađana, a to je da nijedno dete ne bude neupisano ove godine u vrtići. Imate li informacije iz predškolske ustanove kakva je zainteresovanost za ovo što ste uradili sa privatnim vrtićima? Predstavnik privatnih vrtića je rekao da praktično za jasleni uzrast su kapaciteti skoro već popunjeni. Ostala su mesta samo za decu uzrasta od 3 do 6 godina i verujem da će do kraja ove kampanje i ti kapaciteti biti popunjeni, a da ćemo konačan problem upisa sve dece koji su ostali, koji su na listi čekanja predškolske ustanove Radosno detinjstvo, rešiti praktično do kraja godine kada budu pušteni u rad vrtići koji se rade u Radničkoj ulici, u Petrovaradinu i u Veterniku. Nas svakako ti razgovori očekuju u budućnosti. Mi očekujemo da ćemo postići dogovor sa predškolskim ustanovama da znamo do kog nivoa oni očekuju povećanje cena i do kog nivoa grad može u tom slučaju da subvencioniše roditelje, odnosno tačnije privatne vrtiće. Taj dogovor mora biti postignut u narednom periodu, upravo da ne bismo imali tu situaciju da neko zloupotrebljava subvencije koje je grad obezbedio za sve građane Novog Sada koji imaju taj problem da su im deca ostala neupisana u vrtiće.